ungilekelela kulo msebenzi omkhulu kaNkulunkulu ashumela asiphe wona ukuba sizobabaza umsebenzi wojimo awenzileyo phakathi kwethu. Ngakho phambili ngalekelela abashumeli bonke nenkulunkulu nabakhokheli njasuthi abafakithi abanye nkosini yaZesu. Bangale sikhuluma ngesibonile, ngikhuluma ngekubonile, angikhulumi ngekuzwile makhulu yawothi. Lo uphile umfana waNongoma, intabenza waNongoma. Ongwayeka kodwa ngoba uNkulunkulu ngibonile ekhaya. Intabenza waNongoma umfumela uMsithole, umkhokheli Malanga ogane wambanza usakafikele intabenza yawofeli. Amen. Sibongo lesilondoma sakho. Sibongo uzwani mina. Ngithe umfana kazwani. Chazi yo. Amen wa. Amen. Thaba khuluma ngenkosi enkulu lapha uThumulo bathi uthoba wathi ekhulumeni utheleke iyona ngothimo. Nami ngisho njalo ukuthi leke iyona nekhala lithi wazwana liyona ngothimo losazana. Ngoba uthole usazana lwamlala emabibini isexualini futhi. Ngiphelele umsebenzi phele kowa. La ngisebenza masengani kodwa. Kodwa ngisebenza nami phele. Ngasebabini ngutshwala. Kodwa ubabhinga usuku omkhulu engabaziyo abathi ukuze phele usizi lakho hamba uye ephakameni siza kuzophela lokho. Olha sezulini wathi makufela leyo ikhansisa ngawesi. Wathi makufela leyo umfowethu ongasekwade ngikho phela kaThisena. Ake kodwa omkhulu ababili abathi kuneke ngihambe ngephakameni. Wathi umfowethu hayi mfowethu ungane ngoba ngidlala ukuya. Hayi ngwazi ukuthi uyakhona. Ngathi mina hayi sengizoyana manje khona ngaziva. Wathi wesibili futhi aphinde babuya omkhulu ababili abasho wathi kuze phela usizi lami engangikulo ngasebenza ngizodwa kaningazami. Bathi angihambe ngephakameni ngizobona lokho usizi lami. Nabe abantu ngahamba ngalaye ngikhuluma umlando wani ukwenze mwele kodwa engeke kufihle. Ngahamba ngathi wayithi kosekhuluma ngathi. Ngahamba ngayithi ngaya khona ngila khona. Kodwa ngabona ukuthi lapha engikhona sikhona. Akho lapha ingwese khona esumile ngoba ngakhona. Ngelilandelayo ngabona ngathi hayi lapho kunenge khona sesandla leso ngafike sandla leso ngabona ukuthi ileke ngibone leso ngempela ukuthi ukhona abantwana abambize khona. Amen. Uthe ukuba sengile sandla leso ngaqhubeka ukufuna umsebenzi ngithenjiswa ngapha nangapha sangahlale demo sandla leso. Bese ngisa ngapha lapha ukuze ngizothola okufika ngesizwe ngabusisa. Uthemba olokho saba sekuba bethu umbatha sasiya kwesifuna umsebenzi bese sithi sasa kodwa kwathi mase kufika uphele ngaya kuyikhampani transport abathi transport engaya yona ngangaziwa kodwa ngoNkulunkulu ngangena khona ngaqala khona waya ngaze ngayethithwa ngasebenza khona ngaze ngakufika ngathola isikhundla ngabayindona khona. Ngoba ngisho ngifakwe ukashele phele yona lapha yangifika ngamahloni ngakho ngoba kuphelele ukashele. Manje ngisebenza ngaNkulunkulu angiphanise ngoba nawo kade sisikhumbuzo kade ngisikhumbuzo lapho lithiwa sathola sadila. Nami sengithi angidlulise okuye ukuthi ushembe ngambona kanjani. Umuzwa wazwala nina unalo umnwele njena ngani senze ngiyabona umndeni nami nakumntu sokubuye noma sasele okunye kodwa ngiyathemba ukuthi uzophelela. Ngela uNkulunkulu ngapha engibona khona imisasola khona abantu abantu utshwala kwamele kuyisona kike kufana ingane. Kodwa ngethemba lapho ngoba ngabalendlela engihambayo ngiyethemba ukuthi uzohamba ngoba seyibuza sendimasiso lapha esikhona la ingicela semba ngingazani buza sendimasiso. Ngoba ngiyithanda balidumule umama inqoma ngisho lapha cela uba ngithese ngempela ngoba ngibhlungu mangona sengithi ngolukhaya kodwa ngolebele emuva. Amen manje. Ngiyithanda sibani. Angizwanga abantu ngangidonga ukuthatha umsebenzi ngoba ithoba sigeza ngevele yokukhuluma. Amen njena uNkulunkulu awusisenizwe. Amen. Amen.
Ngiyaletha inkosi yasebuhleni. Ngiphakama nokubonga amaNazaretha angiyena umuntu oshwele ukhononda kodwa ulahleke ngaleso sikhathi sikababa uSibiya. Kodwa-ke ngiyacela uNkulunkulu angiphe nje okodwa engizokhuluma bese ngihlala phansi. MaNazaretha makhulunywa ngeNkosi uThingo. Ngifikelwa izinto eziningi engiyikhumbulayo. Ngikhumbula nje ngeyikhathi sisentabeni yaseNhlangakazi. Inkosi uThingo makusuke kuyisabatha kanje sithi mase sihlezi phansi silinde ubungcwele ukuthi bungene bese seqhamuka lapho isiqhamuka lihamba lodwa lilandelwa uNkulunkulu wethu Mesiya esiqhamuka sesheshe bheke epulpit MaNazaretha sikhuza ingcwele. Ngikhumbula kuningi ukukhumbulayo noma sesehlisa umhlangano enhlangakazi indlela esasibaba mbalwa ngayo. Kodwa uNkulunkulu kwakuthi noma engekho phakathi kwethu umhlangano uholwa yilabo abesuke bewuhola kodwa sasihamba sifike ngalo lelo langa ebuhleni sifike futhi singakhatheli. Ngiyabonga konke lokho ngoba uNkulunkulu lokho watshala uthando lwendlela yakhe ngalezo nsuku kumina ngoba ngikhule nje nami ngikhulela kubazali abasesontweni kodwa inkosi ngayikhetha enkosini uThingo ngo-2005. Kusho ukuthi nomuzi engihlezi kuwona ngawuphiwa inkosi uThingo ngayo leyo minyaka leyo. Ngiyabonga konke lokho MaNazaretha. Kunodadewethu owesibili ekhaya usebenzile wayekade eyinkehli kwaDlamini. Ukusho ukuthi udadewethu wadlula wafihlwa ngelanga okwafanele ngalo ume ngalo esigcawini ezosina ezoshada ngalezo nsuku kwakuNovember ngasepheni kaNovember ngomhla 28 kwakusuku lwakhe owayekade lumisa ukuthi uzomangala esigcawini owafihlwa ngalo hamba ngale emhlabeni. Kusho ukuthi ukuhamba kwesikhathi bese uma eseyahamba ngolunye usuku kuLwesine ahambe aye komuzi behambisa umthandazo ukuthandazela omunye unkosikazi ngomthandazo waLwesine bese yabuya bese eyalala. Useyaxoxa ngakusasa usethi kusho ukuthi kungisizile ukuthi sihambe sokuthandazela lo nkosikazi ngoba ngithe ekulaleni kwami ngase ngiyibona ngiyikithi kwaNtuli uMaNtuli umawami uthi ngayibona ngisekhaya kwaNtuli nani nonke izingane zami. Uthi sithe silapho egcekeni kithi lapha kulamuzi kwakukhona insimi enkulu nje eyayisukela lapha phela khona igcekizi yoshona ngane kweqhubu. Uthi ngibese ngibona udadewenu usebenzile eqhamuka ehambe ecasha ngamakhasi ombila kulensimi le yasekhaya. Uthi bese ngiyajabula ngiyambiza ngithi akeze mangithi ngiyasondela kuyena bese eyabaleka abaleke ngingene ensimini ngithi ngiyamlanda abaleke asithela ngamakhasi ombila azoshona kuleli yaqhuma. Uthe uma bese sengiyabuya ukhuluma ngento ayibona esibonakalisweni. Uthi bese sengiyabuya ngidumele ngidunyazwa ukuthi angisamfica angisambonanga nokuthi usithele ngaphi. Uthi kodwa ngithe ngisadumile ngisamile nani futhi khona lapha egcekeni kithi wayeseyaqhamuka futhi. Uthi mayeqhamuka manje useqhamuka umboze inansuka uyiThembonge nansuka. Uthi wayeseyeza wangabe sabaleka base sengiyambingelela awumntana unjani. Wayesethi ma akaze ngiyindawo uShembe wangixosha ezulwini mina ngambatha inansuka kungasafanele. Manje uShembe uthi akuhambe ngize kuwe ngizocela ukuthi ungilungisele leyo nto ukuze ngene ezulwini. Lo wahamba ngihlezi phandle akaze ngiyindawo uShembe wangixosha. MaNazaretha kwayinhlanhla ukuthi uma uyikhuluma lento umhlangano oseduze kwasekuJulayi
wayesehamba uma waya ku-anti uMadangazela eShowe wakhuluma naye kwase kuyalungiswa wabuya futhi wazobonga. Ngalowo magama nami ngithi ngiyabonga. Ngiyakhumbula futhi okunye uma ekhaya kwakunenkinga iy'lwane lezi kuthiwa amagundane. Kuleya ndawo amagundane awekho ngenxa yokuthi indawo eney'nyoka kakhulu inesikhotha, awukho nje umuzi onegundane. Kodwa lapha ekhaya amagundane bathi ngoba ngangingekho mina sengiseMantokelo, bathi ayeqhamuka ngemihlambi angene endlini bafaka uphoyizeni uthi uma ngangithi wafaka uphoyizeni ande kakhulu abemaningi bese ngasaphindile ngakusasa ngizobona esehamba ngisho phambi kwethu ehambe abe imihlambi edla amabhodwe edla amafriji edla yonke lamagundane. Sengithi mina mase sifika kuJulayi futhi ngoba nakhona kwaba seduze noJulayi mase sifika eJulayi sengithi ma ungakhohlwa ukunikela leya nkingi esekhaya. Ngempela uma wayeyanjalo kubashumeli akazafika enkosini, kodwa wayeyanjalo nje kubashumeli noma mhlawumbe maye esuphuma kuvuka nathi ayihlalele ethempelini kuthi mase sekunikelwa ahambe ufaka lapha embengeni kubashumayeli akubike lokho. Kwathi sekuvala umhlangano wayesehambe yothela amanzi ngebhodlela nje emncane. Ngasi sengiyamkhumbuza ngathi manje amanzi ungafaka emthwalweni yakho wafaka nje isikhwameni esincane ozosiphatha eceleni wenze ukuthi into yokuqala uma ungena ekhaya uvele sichele ngawo. Nangempela kwenzeka lokho uMaNazaretha wafaka umhlangano wokubahanjwa. Uthe uma efika uma wayesefika nangempela yachela. Uthi wangena endlini esekhohliwe uthi konje unenkinga. Kwathi sekufika into nje ethi awufake i-retex. Uthi nangempela waseseyayifaka i-retex wayibeka nje la ajwayele kube la eyibeka khona ngoba sewabona futhi lamagundane seqhamuka. Uthi uma ngalelo langa walala ubuthongo kwasangakusasa kungasekho ngisho nelodwa igundane. Uthi walinda eyitshela ukuthi mhlawumbe uzoqhamuka iphunga eshowe ukuthi mhlawumbe afike, kodwa ngoNkulunkulu kushuthi wavele nje ushembe wabaxosha ahamba angaphinde abuye. Ngalawo magama uMaNazaretha nami ngicela Inkosi kusenze Sito namanya uke ngiyayikhetha inkosi enkulu yasemhleni kaMaNazaretha. Bantwana benkosi inovalo kakhulu, kodwa ngithe angiziphoze ngoba ngenze isifungo ekuseni uba umshumeli uma ekhuluma ethi ngoba kuthuleka nje akekho yini uthula kuzolwamezela into na ngibe sengithinteka kakhulu. Sengenza isifungo-ke ngifika umakoti vele uselikhaya kaphilile
behlushwa isisuphoko bengifane vele ukuthi ngabe ngibuyele emuva ngoba ngizwe ngithi uzobuyela emuva. Sengithi-ke uma sengithandaza sengiyacela ngithi Nkosi yamakhosi ngicela ukuthi uma ngifonelwa ngiphuma la ngimthole kusengcono ngoba ngifuna ukuya ekhaya ngifuna ukuthi inkonzo ngiyithole. Uma lokhu kungenzeka ngizophakama kakhulu. Sengiyaphuma-ke uma ngifona ukuthi hayi sekungcono akusafani nasekuseni khona kusekhona kodwa akusafani nasekuseni. Sengiyabuya-ke manje sengiyahlala ngithemba ukuthi ukushumayela uzolivala ithuba kwavele walivula manje senginenkinga manje zoyenze njani le ndaba ngoba engahlala ngiyokwenze njani mathini isisu vele sibuye. Manazaretha uthole nkosazane angingambona uNkulunkulu uqala ngibona uhlembe ngonyama aqala ngithole nkosazane. Amen. Kwakunyaka 1998 ngicholise la angibani sasethula lo mntwana oguqile wakwamaphumulo isibongo ekhaya sejozini. Amen. Kwakunyaka 1998 efike emzini waseMbala ngibona ubaba nje uma ehamba yobusisa imgidi ngiqala ukumshebela lo nyaka kuhamba abantu phambi kwakhe phambi ndala amacansi hambe emacansini uma esigabeni ubusigidi. Ngomunye unyaka uThixo lenkosazana selengiphiwe umsebenzi ngingathola ithuba lokukhuluma ngothini bengithi angizokusukuma kodwa sengisukiswe le ndaba bengisho. Uma selengiphiwe umsebenzi engikhuluma awandlela okwenza ngathi angisho ngakhona. Uma sasebenza uyosuqala inkinga lapho emsebenzini esasebenza khona. Liyokhayeza kwengane iyayaba manje enkolo esikhathini. Ingane ehayiza esikoleni zaqala lapha. Uma iqale ingane ehayiza zigijima zibanja kwenza lokhana lokhana. Kwasekuthelwa ngololo suku ukuthi akulishe isikolo bizonke ababandla efike ezokwenza umthandazo ngesimo sanje esikoleni. Uma efika amabandla afike athandaze kube inhlangazimuna nomoya ingane ayikhaya kakhulu siyithathe siyiphathele abafundisi abakhona abathandazayo enkonzo bese ngathi kuze kupheleke lapho-ke ngaleso sikhathi Inkosi uThixo lenkosazana ngithi yayisentongana. Uma asuka kudlulele zakuMeyi kuba ngathi kuyathuleka ngiqhubeke kusetshenziswa kuJune, July, August, September kale phansi. Uma ekhala phansi ingane ekhaya futhi bese lezi zamlosithathu isikole sesivala ngalosithathu ngoLwesine akufundwa ngoLwesihlanu akufundwa bathi kumele ukuthi manje kuhlele ukuthi ngeSabatha kuphinde kubizwa ababandla futhi onke abuye ezothandaza ukuze umsombululo uqala ukufunda. Bese fika into mangisekhaya nami sengithule nami sengilungisile ngithatha iBhayibheli lesibabelelo nami ngiqonde khona kuyiSabatha. Bese kuba nento engifikela ngibuza hayibo umkhumbuzi angikho lapha eNazaretha kwenzeni. Umkhumbuzi lapha ngikho eNazaretha ngiphakathi kwenzeni njani. Ngabe ngifuna khona uma ngifika afika nje noyena kula masonto onke adebizwa ayikho lonto yakafika ngoba lento yoseyibona ngomdalo wengane. Uma sifika ngihamba ngiyothemba eseduze uma ngifika ngithi hayi bese ngicela isiguqo khona ukuthi hayi ngicela isithandazise la esikoleni sinenkinga enje bese ngibuyele emuva. Uma ngifika esikoleni usho mkhulu yedwa afika noyedwa ethi asazi ukwenza njani manje funa ingane zibuye ngomsombululo ethi lapho suka kuyabezi la ngithi hayi amanazatha akafuna ukuhlala nabantu azi into ehlukile wona ngithi bathe angeke befike bazocela lawo kuphela ethi nayi uma bacela ukuthi abeze umakhomulo ngihambe ngibacela ukuthi amanazatha efike. Manazareta uma amanzi ebusiswa ngabona ngalolanga leyo ukuthi asoba nethemba. Amen. Uma sekufika
ufike wakhe amanzi ekhophini kwase ayabusiswa ngamanzi wathandazwa kuthela emaklasini kwase kuyahanjwa kwawuthi umsombuluko ingane ayizofunda ngomsombuluko mangifika la ngizange angenwe yini uma ngifika ngithi thisha omkhulu ngicela ukuthandazela mina namhlanje ngicela wena uyothandazayo kwenze njani kakhulu ngicela kube yini kunento yokuthi ngishisa la ngapha hayi kwenza kanjalo ngiphathi eNazaretha uma ngicala bese ngithi hayi ngizocela sitabelele owazi sitabelele abe masaze thu bese ngibiza inkosi yethu Nkosi yethu bese ngifunda incwadi umsombuluko waseNazaretha angaboni isimo sinjani bayafika abantu isikole sivaliwe ngoluthathu bafika eNazaretha ngesaba umsombuluko angaboni malento isithulile noma ayithulanga ngifunda incwadi uMateyu 12:43 ethi umoya uphumile kubantu uyahamba endaweni ezomleka ngafunda leyo ncwadi lasekithi ngoba ngifuna ukushembela lento sihambile sophinde nama ngazi ngiyathatha uma seqedile izosiyayisora sengishawa uvalo nje ayidani ngini lento phela yafuya othumbaselezi kuyiwe kasini kungeze kulutho ngalomsombuluko lo ngolosibili kusuke lokho uma suka lokho ngihlangana nensizwe yabaye eklasini eDumthisha ngibambana eklasini yongena kwenze njalo kanti khona isiwi uma ngena phakathi hayi sisuke leyo ndaba nalamanzi asho amaNazaretha abusi uma sithi ezingazini nyama zithi hey lamanzi ashena izilengana lamanzi ashena kwathi amanzi ashena singawaphuza uthi ushongola ayisakhe nje yebo ngokho kahle lama zaNazaretha obatha nje phela ikhwisa bathe popi kodwa indumo yabo lama sanosheke phakathi ingakho ukuthi makuthiwa kuyathandazwa lento silenyenza manje siyikhona amen kwabo phela yonke leyo tasebenzisa amanzi kwaphela uthi lokho zayiphila yabakhona amen ngokunyaka sengcina indawo yokugcina uthi urangezela yona lokusindisa ngoba isabatha amaNazaretha ingozi ngomunye unyaka ngithi kwa-2006 26 August khona umvangeli sokufundisa manje wayengela amabandla sengiyahamba ngithuze yakhona imali yokugibela kanginayo ngithi hayi angilove inkosi esekuseni khona ngizohamba ngiye ethempeli balikude ngizofika khona inkosi esemini Because it's an Israeli temple bese ngidala kulo mnyama polisi ngamesa ngwenza ngasekhaya kulo abayiphatha abantu ezilutho dokulumkhe wakhe kodwa balenze lekhetha nje uNkulunkulu waNazaretha la sinda lephelele lekubula isibaba laba ke ngawumelela kunjani alazi kuphela manje ngabantu basebeyamoshwa manje kufika amaphoyisa lapha ehambela leyo ndaba efana leyo ngale sabatha sethatha isola ngale sola ayihlala lapha elawena ngalakulo baba ngilande ngibethela iminyango yini kube ukhamba amaphoyisa ngabe ngale sabatha sengikose kusini umikhamu edlule lo muzi bekuyasayangena hayibo nansi sola kwenzakalani siphi isipho asikho abe ngikho ngadlula ithempelini ngoba siduze nasekhaya lela ngiyibona amalazi nakhe ethempelini nasengisevelini manje ngesokisi uma ngifika lapho sengikhumbule intshumayelo engayizwa ikhuluma insizwa sisemzini mkhulu uthi wabashayisa ibhokoro ngemoto kuyisaba waseTawo
Na uzobulaniswa ngesabathi kwahlalwe lezulu zomkhulu ngoba phela kuyahamba ngenyanga. Na singifike endawo ake ngidabele isitawelele. Ngabe indaba lezulu ngomkhulu sengishiye sekwane. Ngingedwa lapha. Uma ngifika sesiyafika phakathi. Khona amaphoyisa ke ngicela bakhona abakhulu bazokhuluma phambili. Le nto ichazayo ichaza ngathi ngiyabachazela bathi akuyona amachaza phambili. Ngabe ngihamba. Uma ngifika kuyisa abantu kaNazaretha. Isimo sasisiwe nalendlela ukuthi abantu abayoshwe lapho. Iforamu yona hamba phambi kwawo ngaleso sikhathi singeke bafuna abafora ukuthi ziwenzakalise bashayile kwenzela uphando. Sengiyongena nokuhlala laba malunga nezizwe. Uma ngifika lapha phakathi sekuphakuza siyaletha. Uma kuletha ukudla sengithimela lokudla ngikudli ngoba isabathi. Khona umbuzo abangibuza wona. Ngoba phela ngathi ngifika phakathi ngisho nawo umuntu uyazi ngizokangithatha kancane. Uma sengifika ke ngithi angibabuza umbuzo wodwa. Namanje impela ngayithola. Bangitholela ngasabathi. Bathi ngitholela ngasabathi. Manazaretha ayikho into engenzeka. Akazi mhluphe umuntu akazenzele lutho ngothi wena inkosazana. Kwathi mangifika ayithola ibheli kwathiwa ngiphuma. Ibheli sengiyithole ngaphumela ngaphandle. Baba sike sengiyithupha ke zokuthi hayi nabo sengiyithula record wasengahlala nje. Kwathi uma fika isikhathi sokuthi ngiyagwetha. Kwathiwa ngogwethelwa ngaphandle ngikhiphe lo-5 ngingathwa ngecala elifanayo. Khona indawo engicela ukuyithuma kuleyo enzeke sokuthi ngobenkosazana sobunyazi bezulu. Ngoba iyahlangana le. Uma sengiyithula record, uma sengifika sefana ngiqashe manje. Sengiyinkinga sakashini ngoba singayabosha. Sagcwalisa amafomu emsebenzini. Wabosha cha. Ahamba. Uma uyangafika baba kuyabuya. Baqasha wonke abasasinawo. Ngasala ngingedwa. Angisaqashiwe. Sizathu sengithuna record. Nase ngihamba inkosi uyazila ekufini. Uma ngifika lento yangihluphe bona nakho impilo yami izomiswa iqale ngalezanga. Ngazi awusaphuma nje ngembisi. Uyazi ngiphola yokulethe empeleni. Kanti uNkulunkulu sengizwile nganikela. Uma sengilele sengiyes ngaleso sikhathi basengilina ngentathu ukuthi baphezulu yange yahamba. Ngaleso sikhathi kwenzela lento lena sekufika wafika ubaba sekusezoba nyaka. Uthi manje sengiyithuthukile. Uma ngeke ngibona ngenkosi yazo mpela amaphepha. Lufike ngizayisala amaphepha. Bese yahamba. Uma ngifika emsebenzini ngize sina manje. Itsho amaphepha kokafana asekho. Hambe na manager yakho. Yona siyosho ukuthi yaqasha lwenza. Ngeke ngithathe isinqumo. Manazaretha ngaqasha kanjalo nge-terminal record. Ngonkulunkulu esimlanda la inkosi umsebenzisi. Siphambi. Manazaretha lo sumayo umshumayeli uSithole. Owathola eMpumalanga ethula isizwe. Manazaretha omunye umfowethu umvangeli uSithole bayamazi eZobhe. Umfowethu kalowo. Manazaretha nami ngizocela nje amazwi izodlula nje mabesini nje amabili. Isihlalelo 188. Sineliwe thina sonke Asi
Uma sikhuluma ngeNkosi uThixo nami maNazaretha uthi wakambona ukuthi uNkulunkulu ngayibona ezweni lakithi eMozambique. Amen. Saya ngiyacabanga ukuthi uThixo lwalile kwaZulu silubika nje usize ukuthi baba umuza wakhekhe baba yathi Nkosi awakhekhe ngathi baba wadayi tshela ithina koshwele yithi sizolungisa lo muzi. Ngisho ukuthi maNazaretha kwaba khona ukudideka ngangale ngisazi ukuthi ushembe njengoba uNkulunkulu ngizothini ngizothi lo muzi akawakhe kanjani. Kodwa njengamanje sengiyizwile impendulo manje ukuthi unyazo lwezulu seluzela wafika lowo nyathela eMozambique. Lawo nyathela kulowo muzi waseNazaretha uyakhiwa njengamanje usuzophela nje. Manje ngisho ukuthi into elibabaza kwaNazaretha libabaza into enkulu kakhulu. Uthixo luNkulunkulu maNazaretha. Ngidlule lapho ngizokhuluma ngendaba ngikhulume ngezinsizwa ezimbili. maNazaretha lezi insizwa zazingenziwa maNazaretha zithi mazikhuluma lezi insizwa kulo oyiNazaretha ithi awu kudala ukuthi sithi siyamzama akazameki lo muntu oyiNazaretha bese ithi insizwa hayi bese ithi insizwa mina nginalo isu lokuthi singayithola kanjani insizwa eUmNazaretha. Bese ithi lo munye hayi awukuzame hayi ngempela kuthiwa lensizwa ekade ingesuMnazaretha yabe seyisondela kulo ongumNazaretha. Ithi kodwa nami ngiyafisa ukungithathe nje nami ngihamba nawe ngiye enkonzweni. Ngaleso sikhathi lo oyiNazaretha wabe sejabula kakhulu wajabula wathi awu lo muntu onenhliziyo enje embi kangaka namhla uNkulunkulu uyamsondeza ufuna ukuhamba nami aye enkonzweni. Lokho nje ukodwa kwamthokozisa lo oyiNazaretha. Ngempela-ke lwafika-ke usuku wamthatha-ke wamisa enkonzweni. Uma ifika le ndoda wabe sekhetha inkosi lo ongesilo iNazaretha wathi mayiphelile intshumayelo wakhetha inkosi wathi ngiyakhetha inkosi esephakamile kwasekukhuza indwele. Hayi lo iNazaretha ajabule ukuthi awu ngamzuza sengimzuzile lo muntu wakade enomona engizonda sengimzuzile ngoba sewuyiNazaretha sokuphethe inkosi. Ngisho ukuthi-ke kwahamba-ke isikhathi-ke njalo uma emhlanganweni ubengasali ubehamba naye kube uye bese kuba unkosikazi wakhe. Babethi nabahlezi edokodweni babedla ndawonye nalensizwa namakhosikazi abo nawo ayedla ndawonye.
yonke inhlangano babengahlukani behamba bonke kodwa laba lunye nje usuku lensizwa ke engeseli Nazaretha yathi awu kwabese omama ke bese beletha ke iphalishi ukuthi badla lo oyiNazaretha ke wabese ke uyaphuma wathi cha ngisawuchitha amanzi lo ongeseli Nazaretha wathi awu sengitholile ithuba kanti lo ongeseli Nazaretha wakwakhona umuthi owayehlale emphethe wathi ayi ngaza ngalithola ithuba wabe sethatha iphalishi leli walidla wabe selishiya wabe sekhipha uphoyizini wawufaka lapha wagoqoza iyabuya ke lensizwa eyiNazaretha uthi ke lo baba sengivile ngoba ngisuke ngazindlala kade sengidla kodwa hayi ngikushiyele lo mntoko ukuthi nawe sozoqhubeka lensizwa ke eyiNazaretha yabe seyaqhubeka ya uma seyidlile lensizwa eyiNazaretha yabe seyidlula njalo emhlabeni ishuke maNazaretha sisendabeni enkulu maNazaretha njengoba silandela uNyazi bezulu ngiyafisa uNkulunkulu wangathi ayine lezi inhliziyo zethu ayineke kungabi ukuthi sigqoke iNazaretha nje imhlophe kodwa nje ayine lezi inhliziyo zethu kuthiwa lensizwa ayikwazanga ukuthi beyiqhubeke yabe seyika uNazaretha njalo akusavuma ukuthi ikwele emuva ngoba inhloso yayo kwakungayingazinikele ngoba ihloso ukuba lapha ephakameni kwakuyinhloso yokuthi izuze lo muntu ongumNazaretha kodwa yabe seyaqhubeka lensizwa kuthiwa yathi mayiqhubeka kwatholakala ukuthi lento eyenzile isoloko iyadleka lensizwa yancipha impela iyaphela lensizwa isoloko iyadleka ngalento kuthe kusenjalo kwakuthi njalo uma ngabe lensizwa iyothenga ukudla yayingakhohlwa yilo mfelokazi nonkosikazi wakhe wayimtshela ubaba libaba njengoba engumfelokazi nonkosikazi uye wasibonisa ezulwini la ephakameni ngakho-ke baba ulihambise isaka laphaya ukuthi ekwazi ukuthi lwenkosikazi ongumfelokazi adle kusho unkosikazi wakhe manje le ndoda konke lokho kuyayithinta soloko iyancipha ngoba iyazi ukuthi ezele umfelokazi lo nkosikazi kungenxa yayo konke lokho kuyayidla le ndoda le soloko iyancipha kuthe kusasenjalo yathi nayisuka lapho yabe bese yakwadokotela uma ifika kudokotela wathi udokotela ukuyihlola wathi udokotela awu ndoda yini le oyicabangayo kangaka uma ungayiyeki le nto oyicabangayo uhambile yini le nto oyicabangayo ngoba ngibone kunento oyicabangayo uma ungayiyeki le nto le uhambile kuthiwa le ndoda ngoba naye ungufamily yakwesaba kuthiwa ke manje yabe sizinikeza isibindi sokuhamba iye enkosini ubaba ilanga lamalanga yafika le ndoda yaguqa yathi baba sengizozisola
njengoba ngene lapha nje ngangena ngachitha umphefumulo. Bengahlosile ukuthi ngizokhona kodwa nje kwakuyinhloso yami kwakuzochitha umphefumulo. Manje ngisengizozisola ngizocela uxolo. Yake seyiphendula inkosi ubaba ilanga lamalanga ehamba ubiza unkosikazi wakhe. Hamba ubiza unkosikazi wakhe. Kuthiwa le ndoda yake seyihamba yalanda unkosikazi. Yafika-ke yathi inkosi khuluma leli kade ngitshela yona. Tshela unkosikazi le. Kuthiwa le ndoda yathi uma iqala ithi iyakhuluma ukuthi iyo yabulala le ndoda. Unkosikazi wabe seyakhuleka. Uma khulekile unkosikazi yake seyinkosi ubaba ilanga lamalanga yathi hambani landa amanzi. Base kulandwa amanzi. Yafika-ke yamthela inkosi yamakhosi ubaba ilanga lamalanga. Wavuka unkosikazi wahlala ngezinto. Amen. Yathi inkosi ilanga lamalanga nkosikazi mthethelele. Wathi unkosikazi baba akuvuma akuvumi nje ukuthi ngamthethelela. Ngoba iseyicabanga inkosikazi ukuthi lo muntu ongondla engenakekela kanti futhi uyena futhi ongumbulali futhi womyeni wami. Yathi ayikhona angikholwa. Yathi inkosi ubaba ilanga lamalanga yathi inkosikazi mthethelele. Yathi inkosikazi chaba akuvumi. Kuthiwa ngaleso sikhathi-ke inkosi ubaba ilanga lamalanga yabe semthatha unkosikazi imbambile ngesandla sayo yahamba naye yashona emgidini. Yafika emgidini lapha amakhosikazi esina khona yafika yamo nje. Ile kumbheka kancane unkosikazi unkosikazi mthethelele. Wathi cha baba akuvumi. Kuthiwa futhi yale seyisuka futhi inkosi ubaba ilanga lamalanga yahamba yaya emakhosazaneni. Yafika namakhosazana yabe ima amakhosazana yasina. Imbhekile lo nkosikazi ukuthi mhlambe uzomnceleleka hayi. Yathi nkosikazi mthethelele. Wathi unkosikazi cha baba akuvumi. Kuthiwa yasuka futhi inkosi yaya manje esikoshini isolo kumbambile unkosikazi. Yafika isikoshini wasinwa kwaba kuhle. Yaphinda inkosi yambheka unkosikazi. Yathi unkosikazi mthethelele. Wathi unkosikazi baba cha akuvumi. Kuthiwa yaphinda futhi yasuka yaya lapho kusina khona injobo. Yafika lapho yema injobo yasina kwaze kwaphuma insizwa eyayisina ize zibhukuze phansi. Ilikumbhekile unkosikazi ithola ukuthi unkosikazi usathule nje. Ithi iphinde lensizwa isine kakhulu ibuye iphume emgidini ibhukuze ngesisu. Inkosi ubaba ilanga lamalanga yaze yahleka. Yathi nasembheka unkosikazi yasembona unkosikazi naye engathi uyadabuluka. Ithe masembheka yathi inkosikazi mthethelele. Kuthiwa inkosikazi wabe semthethelela. Kuthiwa ngaleso sikhathi wabe sekuduma izulu. Yathi masebheka inkosikazi yambona indoda yayo leyashona ukuthi nasephakathi emgidini.
uNkulunkulu angathi angasisiza ukuthi sithandaneni manazana. Ngoba njengoba isilalelo sithi ungawuphathi umuthi ngesandla sakho uyikhono uzawufana ukufa. Manje lensizwa yayingesiyo umNazaretha. Ngakho yayizuza intethelelo. Ngoba yabulala umuntu owayeyiNazaretha. Manje ingakho itholile intethelelo ngoba yayingesiyo umNazaretha. Manje ngalokho ngisho ukuthi asibhasubheni maNazaretha. Ukuthi thina njengoba singamaNazaretha singakwenzi lokhu. Njengoba simhlophe izingubo zethu zimhlophe azibe mhlophe ngezinhliziyo zethu. Njengoba leNazaretha ayinekela ngaba ngezinhliziyo zethu masizi ayinele. Ukungabikho lutho enhliziyweni yomNazaretha okubi. MaNazaretha siyongena ezulwini maNazaretha. Ushembu uyasithanda. Uyazezulu maNazaretha uyasithanda. Inkosi usisembuzwini. Ngizokuyisela kuBaba umshumayeli. Asibalele. Amen. Ukuthi njengoba sila ekhaya ngiyakhumuzisa ngey'nsuku zokugcina kwakungoLwesine past 12 days phezulu siphakatheli luthuthiwe lwenkosazana umoya wami uyohlalisana lezo. Ukuthi lithembele kulezi zinto eziyisihlanu ayimile ngithi inkolo okokuqala, okwesibili umusa, okwesithathu uthando, okwesine uxolo, okwesihlanu sisesikhumbuzweni omnikazi wentethelelo uThixo lenkosazana. Bese kuthi amaNazaretha asesandalezo ezisihlanu futhi iba iNazaretha ethanda ukuhlabelela. Iba iNazaretha ethanda inkonzo. Iba iNazaretha ethanda umgidi. Iba iNazaretha ethanda uhambo luyingcwele lasentabeni. Iba iNazaretha ethanda elinye libe nomusa. Zonke lezi zinto kufanele yimile kithi. Uyasibona mhlawumbe sithi usesitholele umhlumo esihlabelelo bengithanda ukucele lokhu ngoba lesi sikhumbuzo umnikazi waso ngesikhathi ezemhlabeni wakwanqaba mayikhuluma ngezulu ithi inkosi lana yapha emaqala yashiya ijabuze emhlabeni ngoba yasuke yathuthela uma uJesu esixoxela ukuthi emhlabeni abadala bemhlupha kanjani. Yayisishiya usihlalo womhlangano kwakuyinyanga yezulu. Yayisiyehla inkosi lana yodwa izobuka abantu basemhlabeni. Ithi inyanga yezulu thina zaphuma sibabili. Kodwa ngathi mangiphuma ngabona sengingedwa, ngathi mangibuyela ezulwini ngafica uThixo ngicashe ngesivalo. Lutho niye emhlabeni ngoba emhlabeni abakwazi ukuphatha uNkulunkulu, abakwazi ukuhlala noNkulunkulu, mina ngoNkulunkulu womusa. Bawuhlala kanjani nami? Ngicela lo musa kanje empeleni Nkosi uSizwe. Amen.